Yes, tuguhaye ikaze kuri Onost TV. Wowe utarakoze subscribe, uyu ni umwanya wawe kugira ngo yikore tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Inkuru tugiye kubabwira uyu munsi ni y'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, General James Kabarebe. Wagaye imyifatire ya Kayumba Nyamwasa uvuga ko nta mutima wo gukunda igihugu afite ahubwo ashyize imbere umururumba. Yes, ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se rwa X, General Kabarebe yagize ati: Nyamwasa ni umunyamusozi ukunda ibintu, wagambaniye igihugu cye kubera umururumba. James Kabarebe kandi yongeyeho ati: gukomeza kugira iki kiraro umwere no kugoreka ukuri kw'amateka ni kimwe mu migambi yaburijwemo yo gushaka guhishira amabi yatumye ingabo za Afrika y'Epfo zipfira mu mirwano zari zifatanyije na FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. General Kabarebe yavuze ibingibi nyuma ikiganiro cyanyuze kuri televiziyo yitwa Newsroom Africa yo muri Afrika y'Epfo. Ngira ngo mwese mwarakibonye, abenshi bakurikirana barakibonye. Kayumba Nyamwasa yamaze umwanya munini yisanzuye avuga ibyo u Rwanda rugomba kumukorera, avuga ibyo u Rwanda rugomba gukora n'ibyo rugomba guhagarika ku kijyanye na politike cyangwa se ku kijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo Kayumba Nyamwasa rero yakomeje gutindaho, yavugaga ngo u Rwanda rugomba kuganira n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ngo kuko abona ko ari wo muti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kintu gikomeye cyane Kayumba Nyamwasa yongeyeho, yavuze ko u Rwanda nawe rugomba kumwegera rukamuganiriza hamwe n'abandi banyarwanda bose bari mu buhungiro, naho baba baragiye bahunga ubutabera kubera ibyaha bakurikiranyweho mu Rwanda. Kayumba Nyamwasa kandi yakomeje kumvikana arengera cyane FDLR. Yahakanye ko uyu mutwe urimo abasize bakoze jenoside yahitanye miliyoni y'abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. So ikintu twabibutsa rero, Kayumba Nyamwasa uyu nguyu ucumbikiwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo, yakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda adahari, bamukatira imyaka igera kuri 24 y'igifungo.